Ondungi wandu Ndaviti liberal. Andosu makodete kuda me very creative. Ni wabunifu sana. Meka maundu maingi muno. Kwa isi ya muzwa waka 5. Mandiko manga hii masiata. Masiata Ndaviti na numba yonde ya Israeli maingambe wa Yeova. Midhemba yonde ya sindusia kuinga. Isia uvitwe na miti na misono vale. Na mbebe, na inanda, na tudhembe, na tumiti twao kunangania, na tumasaya. Ona mandiko manga hii mazia kuyambe Ndaviti Asūnga Mbee wao. Yeova. Very creative. We know David no tunga mbathi. We know David no kunamiyo. We know David on a new winner. Now we know no Asūnga. And one ni multi-dimensional. Make many things. Akili yao inafikiria mambo mengi. Pe mundu muka kunona dhuku makuta wangengeta. Weka mundu onde vlulo. Mundu onde nunu meka. Nunu meka. Niwezi kuwa mbeki. Sabuni niwezi uzeobia. Haya ngoa niwezi kundia langi. Na mundu wangi 3, 4, 5 ona kutuma ona kweka sio then niwezi ando liberal mezi kila kindo. Tunafaa kuwaita wajuaji. Hebu look at your neighbor. Hebu muangalie poa. Hebu angalia kama yuko na spirit ya kujua. Hallelujah. Na tuende na bau pe ondungi bamwe na kuda make creative ni and open minded. Hallelujah. The Bible says in the verse miao mandiko manga mazia Ndaviti aka Ivoti. Inde muzozu ni waona balawi kama kikote kinini na bada wako ikiamewani the enlarge. Ngeba Ivoti ya Ndaviti pe mundu amiona inde Ivoti yes votine na Ndaviti Asūnga Mbee wa Yeova na vina wake wonde na Ndaviti evote ya katane yeke wana dhembi na livai alangi meke yangu wasia kawaida asu meke yangu wa special sia udhaithi ni robi ya udhaithi. Hindi Ndaviti kuivotelia kula kundo sobo ameingia hapo. Amenjituikithia mudhembi kana mulivai na neno twese ni musumbe kuma muzuna mutabia ezi maundu wonde na yuthi na wandu wa creative na open minded ni mambe asiendo mai sustaini ondo mamozu ambe akuwa keki au keki au mandasi ne au zikonzi au ende avikabando kali wako hata makastoma aeka ambe osobia asabune ona ando engini meze osobia sabune ambe anangwa ambatikingwa akundi dia langi ona ando tia ni meze ngewa ino ya chao yangwa na yundi ambe akuwa crips popcorn hapi kwa vandu kila mundu nuwa crips na popcorn chango avingwa mpesa come on. Ndika ondwa wiva andu asu limbaro ni wajuaji ni mesinge waya nguku ni mesinge waya ngombe wa mudhota kwa kuniwizi yulwa miyako paba lailwe pano tatiye na ndeki nduwizi mbewaba u ende niwe ne mundu conservative are we together manake ndukimwe akikwati lavyo tene na jao na tila hizi mnoko kelecha ato alasimike nithayo ose ondungi na wo enda umana view ndo batoneka ando ali baro mabwata kwa meta wa makwata everywhere doing everything na watu ibululo nemo kwatia wando mana mundu conservative ndo wambe ile betisi enda asoko mwani conservative onzia swani ai wewe bala sokoni kalaka bandane ala malune na wewe muyane mewa molewa hizo kokote conservative hindi ni wene mundu chapu ekalaba mwe agitonoa athi amen
Lakini yuthi na uka miendeleze ingiva ndui kaundo na ndui manisia undo, lakini nakuwe kalavando na walika nesa conservative ni wavuka. Hallelujah. Andu metawa libero ni mesi kuambia tu biashara mabinda maingi ni momeke ya tu chips tu ku wana kabanda ka chips komela ni mambe yako ni ai muno ni mesi kuona kinu na mayambi ile kinu na mambe amituke, lakini ukumizia kuitao bebina ndio kitumi. It has proven research. Most entrepreneurs ala mambe ama biashara, most of them are liberal because ideas ni simoke ya mombe ketemele in business kanesa iteorani wani ando conservative. Undo conservative ni managers, administrators, lawyers and even accountants. Undo mome kuna hesabu kuma witho kwacha witho mayumboeka. Ona mundu kuna masabu na no mendete muno. Nyendiumesia ani ngumu sana. Ndata ba kusoma ngaimwa ngeza kumaluka ngeka uwakili yakwa nangisi okabo nashindwa. Concentrating on one thing is very difficult, but the advantage is you know a number of things to do. Asunguma asasia a jack of all trades is master of none, but he is better than a master of one. A jack of all trades is a master of none. Tima kwata ndekila bandu kena yonde indi ekaba kwi mundu wiso undu wiba na umundu kindu kiukipata muno kwa ndu mamwika ona woswa ni NGO please hata wike undungi manize kutwa ngali nikendaze lame kuandikana twenda mundu wisi na wisi ngali na wisi kompyuta kwatanisi ya sindu mbingi si unenga marketability market ya umundi thenda and liberal. However nikindu wele kuimanisia that we accountant na ni wandi wa accountancy, make yourself more marketable, make yourself more valuable. Uimanisia undungi wise kwithia makulia mundu wisi na wisi mundu asuo ndusa mathuku mamabinda onde binda thimwe indi wikaba nundu wina mo tebinda thi kwina kompe aitwenda mundu muna wisi kwika andu mokulia we na andu alangi bau mupathukene hata elo meba mwena accounting nini sikwika 3 4 5 6 wasija my resume. Asa kweli mundu ni watwika valuable no hazo kumewea wandu watano waandikwa langi meivutwa nende ni mokwatia please pe bata we need balance. Undu wange wa Ndaviti is very receptive, is very expressive. Nisi useo wandu wa matana ni matana. Hallelujah, hallelujah. Maandiko manga imasiya verse 12 na 13 nitwe vaende ni asumbe thank you tuiwana musumbe Ndaviti ila watabiwe kana ovetie tomu ni mwathime. The Bible says Ndaviti aenda na aite sanduku ya Yeova ndwani ya Ndaviti kuma numbani ya ovetie tomu athili cha ndwani ya Ndaviti mutanu na kwethu athila alama kute sanduku ya Yeova manaenda matemba thandatu akathemba ng'ombe la nou na Ndaviti Asūnga na vina wake wonde. Liberal people are emotionally and spiritually hapo ni maangusha expressive ni expressive muno naliki ndukiseo hundo manake lake ngoni ya mundu evani mutanu ni tumilao dhine eva na wo no manena chao na wo na evani mudhatu no manena ni chao they are an open book emotionally speaking. Onamboda nisio nandu emotional nimesi ukala madhibunga ona maitulia ndumbe wando na mayukia nundu more they are expressing themselves. Inye modhasia Yeova nitukuthaitha we mthaitha vyu abalukete maune abalukete la yebu oklide mawazia taiwa ndokia is expressing the emotion in his heart. And anyway ne conservative
Ona wewe umosi de nyakwa si nyakwa ala makulia mbona asipiwe aikulia masipiwe kwa nini? Inyawa kwa ayivoda osaka iyo banesa ile mablana manene mwikia akakuna wa na jambia amemwiri na niko kuendwe amechao mwiri kuendwe na imina twevoya uonde tutokwia ya sitwani ya Yesu Kristo. Amen. Ende newe ne andu mabende kozito limbaro. Jesus, we declare you, Lord Jesus. Jesus, glory, hallelujah. No, they really want to express something. Praise the Lord. And they are also receptive. Ndaviti wone ulamundo akunoni ngai amane baga ini wiwite wo. Nima respond immediately. Umandoma na mundo libero. Kila isi wako mana mundu ambia kuibango lako oyibwangu edwani mundu libero wemono nakia yikata nondo ni meta wa kizungu. They are sympathetic, they sympathize with the person they are looking at. Na manani wa nondo winana nake wasisi ote wanakia siasi ndio sukusiwa no. Ini ni wene mundu conservative zizi ote lea kweka hivi angola nuwe uzia izi mabinda maingi nuwe uzia izi na muimina ngewa edelewa mamwitanisi undonge compassion on then ni compassionate lakini different. Mandiko manga imaze Ndaviti waetiela and on them okie na mami nondo mekweka. Mandiko manga imaze verse 19 na amaya and on the oi kama no yombe ya Israeli aome na aka kila umwe kilungu chake mutu na kila onge kilungu cha mama na kakumbwa kanza vibu mbovu na indi and on the maenda kila umwe nyumbani yao yake and umwe wandwa na lau. But David mundu libaro na lau kwa and on the nima kodete kuda me allow more accepting to other people. Atui anana andona mamba yingi na dhamba umuno na bomo kamba to some extent is liberal. Mundu ni Kwītikilana mbai lengi ni tusitikila apyo. Ona ni tuesewe tuile boka raila etwazi Kalonzo ni woko dodadi ati wende woka Ruto twithina Kalonzo onethwa etu boja kego ni winda etongeza tuile indi and conservative na lau lakini muno kwa ndo mamusi eba unutoneka kwa ndo mamusi no mama na ala hizi nondo bilame twasi athini muma sio maana tano mundu woka ngale ngali no ya tumia mauta madhono kete maana meana lakini nondo ni kindu cha kuanza no maana tano indi niwe nondo wa musi ona noiva nusomeza chakana kama musi ni allowed differently. And then finally they are motivated by different things. Ndaviti is motivated by security. No anubiwe musumbi na nubitwe kuendani kwa Yeova kuende kuiwawia. Is operating from a place of security. Yeova ni wabatie now your father nakatwike musumbi na anenga ni mondo secure. And anyway ne mama nga Saulo, she's operating from a place of fear. Nundu sinduila waina siota mwetu wa musumbe ni ndelu nisiendete, and she's worried about her situation and her place in the community.